Ngoba ngangincenze inyama edladleni, ngaqala ngathi sengincenze inyama ngithi sengingahamba ngabuya e-rehab. Mengibuya e-rehab wena mfethu ngaqala ngancenze inyama ngoba ngangisengithengelwe ngisho iy'ngubo ezintsha. Sure. Cabanga ngoba ngaqala ngayidayisa futhi nale y'ngubo lezi. Hhayi ngeke mfana yo. Ngikutshela iqiniso mfethu, ngayidayisa kwazona lezi y'ngubo. Yazi just nga-end up nginebhuluku elilodwa. Cabanga ngihlala endlini ngihlala nothisha. Yes, and futhi uma eholile angiphi ngisho imali cause wayebona ukuthi hhayi ngeke mfethu, hhayi lo muntu uyangicelayo. But kodwa yena mfethu enethemba lokuthi hhayi ngizoshintsha ekugcineni. Ekuselekishi igama lami uSamkhelo Kusintwana yakona ngoma ezize khona la eClermont eMasabhini. Uyazi-ke nawe ngenjwayelo sithathe my brother from la estradini bethu sibabuza ukuthi basuswa yini edladleni, kuphi okubalethile lana, basichazele negigaba ukuthi ikuphi abahlangabezane nakho. Namhlanje sino my brother la uzosichazela ukuthi yena ijini yakhe from le emakhaya to la kuhambe kanjani. My king unjani? Ngiyaphila njani mfethu? Ngiyaphila my brother mfethu. Igama ba? Mina ngu-Aneliso wakacela isibongo mfethu. Aneliso cela isuka ngisuka la eMlazi kade. Uhambani my king? Awungene nje mfethu, uhambani? Mfethu lento le yaqala from 2012. Yeah mfethu-ke mina nje ngiqala ama-drugs ngaqala from 2012 ngingena ka-grade 8 ngifunde wentwethu. Sure. So bengilentwana le ebithanda ukubhanka kakhulu esikoleni. Ngingasithandi isikole. Yakona ngangikuthanda ifunda kodwa isikole ngingasithandi nje yabo. So ngoba ngangibhanka kakhulu wena mfethu, ngathi ngibhankile ngolunye usuku ngafica enye igenge lapha ewentwethu ishaya leshandisi le. Wena lapha awukayilokuthi? Angikayilokuthi mina ngisalo muntu wekantina nje. Ayina mfethu so ngihlala nale genge le ngicele le taste yale nto. Hayi wena mfethu ayigcine ngishaya ngizwe imnandi leshandisi. Lapho ngaso isikhathi ngihlala ne-time alarm. So mina-ke i-time alarm wena mfethu beluthisha ngithola. So ekhaya bengiphila grand yabo. Ya ngeke ngiqambela bengiphila grand edladleni wena mfethu. So ngathi bengiqala ngithesta leshandisi wena mfethu ngayizwa imnandi ngayi-enjoya wena mfethu. Hey then I started up nje ending up ngilokho ngiyibhema leshandisi lo ngiyibhema imnandi. Emva kwalokho bese ngaqala ngilokho ngitshontshe edladleni. Uqala ngamalini-ke? Siyaqala uyatshontsha-ke manje, uqala ngamalini? Ngangitshontsha shuthi bengilala nale time embhedeni. Cabanga imagine ngilala ne-time ngifunda u-grade 8. Shuthi bekuseni masithi besivuka ayovuka kuqala yogeza. Mina ngingene yebo-wallet yakhe mhlawumbe ngitshontshe i-200 rand. Yo! Ya lapho ngesigele usazongipha ne-20 ukuthi ngigibele kwakusakhona amakhuphoni-ke ngaso sikhathi sigibele ibhasi. Ngiloko ngitshontsha ama-200 sibhema leshandisi njalo futhi ngibuya esikoleni ngibuya ebusuku late ngabo-8. And uma ngibuya njalo ngizoshawa ngihlale and futhi uma ngishaya nofisi ngihleze ngilenga ngingayizwa ngisho induku. So ngiloko ngiyibhema leshandisi lo ngiyibhema nafethu. Then ekhaya babona ukuthi hayi no sengisema-drugsini. Bangibamba wena mfethu bangihlanganyela as umndeni engasithelwa induku bangibuza kwenzakalani. Hayi then bese ngabachazela ukuthi sengidla leshandisi le kuthiwa ihunga. Cause esayi-strong ngaleso sikhathi by 2012 ngifunde wentwethu and eyi-cheap-ke wentwethu yo-12 rand. Uma lokho khona bangithathe bangise e-rehab. La e-rehab eMasgrave rehab kuthiwa iselulama la mfethu. Then emva lokho ngabuya wena mfethu. Mengibuya ngaphinde ngawuqala phansi futhi umshiya. Yabona-ke this time angisaphiwa-ke imali angithi angisasifuni nesikole. Ngaqala ngantshontsha iy'nyama endlini. Yo, kuyanyukela. Ngangitshontshe inyama because yabona i-time ngoba laluthisha wena mfethu. So belithenga kakhulu i-gross. Bengitshontsha nje bengitshontsha iy'nyama lezi ey'hlala kwamaphekhi lezi iy'nyama ey'bovu ngithola. Lo ngiyidayisa le nyama ngiyidayisa kaMeshento wena mfethu. Ibiza malini-ke? Wena phela ngithi njengoba sometimes uyifica ukuthi u-40 rand mina ngiyidayisela for i-straw ukuthi ngibheme. Okay. Ya wena mfethu okulokhe kuya nje kanje lokho ngitshontshe edladleni because ngangitshontsha kakhulu edladleni ngeke ngiqambela amanga. Then wena mfethu ukuhamba kwesikhathi nje mfethu ngalokho ngiyibhema le but for the reason ukuthi ngiyibheme lento. So edladleni wena mfethu kanjani ithama belinengane eziwu-24 mina wekugcina. So then i-OLED lami wena mfethu mina i-timer
belifundisa i-O-Lady angithi beluthisha mfethu ithama belifundisa i-O-Lady ithaba beluthisha ithama lakho lifundisa i-O-Lady lakho lifundisa i-O-Lady alright lalimethisa i-O-Lady then kwazalwa mina so bekuyileyo nto wena mfethu and lalishadile futhi so ladivosa futhi so kuney'ngane zasemshadweni yabo ababhuli bami abanye abafethu so wena mfethu laba bebenokungihlukumeza isikhathi esiningi kunaleya jealous because laba mfethu bebengasipani bengenzi lutho bewomahlalela and manje beyibona nempilo yami mina impilo yami wena mfethu ngingathini yayimpilo efuna ukuya phambili but kukhona lokho ukubambezeleka ngokuthini anginaki nami wena mfethu because amathalente ezinto enganginawo yabo mina-ke mfethu ngiyakuthanda ukusebenza ukusebenza ngiyakugcwala ngifuna ukuqambela amanga because azikho izinto engingakwazi ukuzenza isikhathi esiningi like ukuklina ukushayela because ukushayela ngakufunda ngimncane nje mfethu but-ke mfethu ngisitholanga ngisho ithuba lokwenza amalayisensi nani because ngana kakhulu ama-drugs so uthe wena ma usushaya inyama-ke wase wenza njani kwase kuhambani wena mfethu ngoba ngangincenza inyama edladleni ngaqala ngathi sengincenza inyama ngithi sengingahamba ngabuye e-rehab mengibuye e-rehab wena mfethu ngaqala ngancenza inyama ngoba ngangisengithengelwe ngisho iy'ngubo ezintsha cabanga ngoba ngaqala ngayidayisa futhi nale ngubo lezi hayi ngeke mfana ngikutshela iqiniso mfethu ngayidayisa kwazona lezi ngubo yazi just nga-end up nginebhuluku elilodwa cabanga ngihlala endlini ngihlala nothisha and futhi uma eholile angiphi ngisho imali because wayebona ukuthi hayi ngeke mfethu hayi lo muntu uyangiqelayo but kodwa yena mfethu enethembo lokuthi hayi ngizoshintsha ekugcineni hhayi kodwa ndoda hhayi akaze kwenzeka yazi akukaze kwenzeka ngangena ema-drugs nje waya wena mfethu ngilokho engibhemile nje yes lana mfethu lana ekuthenini usuka kanjani-ke manje ekhaya yabona-ke ngize ngisuke ekhaya shuthi wena mfethu ngasekhaya khona la esantshontsha khona kwenye indawo ka-Q angithi ngingade isantshontsha ka-Q wena mfethu sashawa eforum ishaya ngey'nsimbi lezi zamatende ayisona kakhulu lapha then wena mfethu ngathi kwenzeke leyo nto ngahamba saya emshiyeni angifuna ukuthi bafo uzuye kakhulu kwenzakalani-ke la lana ntshontsha khona kakhulu wena mfethu sancinza ngale eduze nasekhaya-ke shuthi bengincinza then babuye bahlasela ithami edladleni bengibuye ekhaya bangichazela isitori so mfethu ngaxosha mina edladleni then-ke nga-end up ngila eThekwini mengifika la eThekwini cha ngoba la eThekwini ngafika nje yazi because ukufethu kwakhuluma ngale ndaba yophaqa ngayizwa ngazi ngafika ngigqoke ophaqa be-Adidas yabo i-3 line ngathi bengifika ngabonana nabafethu angibaziyo kwakhona indoda efuna ukungifika siyazi kutshona ukuthi mfethu ngisathi sihleli sisakhuluma nje siyabonisana nalo because ngiyafika eThekwini angazi lutho yabo wathi hayi mfethu hayi u-right ngathi angi-right mfethu isithini mfethu angamchazela isitori sami ngibe nenkinga edladleni kanjani nje so ngafika la eThekwini so wena mfethu hayi mina ngiyayibhemela ihonga kanje ngamchazela sonke isitori yazi wathi umuntu othi yazini mfethu ngiyabuya manje ongiboleke labo phaqa bakho owancuka labo phaqa ngathatha abakho ababhedayo yazi mfethu kwawuhambo lokho angasabuya lo mfethu lo mfethu yaqala lapho isitori sami mina sala eThekwini plus emva kwalokho-ke wena mfethu ngangihlala ngale ku-Victoria-ke by the time ngiqala ukufika la eThekwini wena mfethu ngaqala ngilokho ngiqoqa amakhalibhothi lapho-ke indwala yayisaphelele ngangakolimali ngalokho ngiqoqa amakhalibhothi then lapha ku-Victoria wena mfethu sengibonana nenye out yangasedladleni hayi saqala-ke saphanta naye wena mfethu shuthi kukhona abanye omama lapha abadayisa ummbila uyangithola ndoda savuka ekuseni kuyisonto esiqalekile kungenzeki lutho singanotho phanicanga santshontsha ibhodi elalигcwele ummbila ndoda litshontsha kanjani ibhodi ibhodi egcwele ummbila yazi awuthatha lo mbila cabanga imagine ngendlela esasiyile masa usatha ummbila sahamba sawuchitha sadayisa ibhodi lapha e-YMCA e-taxi rank yazi saba nenhlanhla sathola omunye udriver ngazi ngayithink wayishaya isipane edladleni kuba so sidayisela yena yase sibanjwa kanjani wena mfethu shuthi lo mfethu lo i-oleli lakhe line-tech shop vele la siphanda khona lo mfethu wayelokhu mfethu efuna ukubuyela ngale ngilokho
ngimtshentsa indoda ungaqali ubuyele lapha cause manje futhi izojama le ndoda development ngicabanga bambamba kuqala bebembamba wena mfethu ngathi mina ngisacashile ngilokho ngiqoba ukuthi kwenzakalani ndoda basuke bengibamba lapha sashawana ku-Victoria ndoda asishawa kanje yazicabanga sishawa ngale ndlela ukuthi ubanjwe izandla la unyawo bokubambe neenyawo ukuthi udonsiwe ngathi banjwe ngenyawo banjwe zeenyawo zo aniboshiwe ngenyawo aniboshiwe sibanjiwe kunomuntu okubambile izandla zo2 omunye ukubambe inyawo zo2 uzwi uyalenga kanje like uzwingu uyamthola uthami sibulawa ngenduku yezwa lona kwathiwa silikhomba ibhodo sahamba salapha erank salikhomba yazi ndoda masithi siyafika erank ndoda wena udriver wavele wahlala mkhanami wavele wahlala kwenzakalani cabangako usethi udrivele niyangidakela wena ningidayisela into entshontshiwe because thina samchazisa isitori ukuthi hayi leli bhodo wena mfethu sitholile wala samshaya nje ngestory nje nasendazoyi-understand but noma yazi ukuthi leli bhodo sintshontshile ushowcase but-ke mfethu isimo sokuthi hhayi nawe efunela ukuthi oshaya isipani yazi mfethu imbalo angizilasamba nama-security asibambile hayi bayifuna ibhodo kona mfethu afone lo driver ukuthi hayi alibuye ibhodana ngempela ilibhodo elibuye cabanga-ke sebelwela ukuthi odrive ukuthi sisale sebephethe ngisho ibhamu ngezandla yezwa lona bathi asisale afa ama-security athi hhayi awasidedeli athi hhayi awasidedeli mfethu afa into serious yona ngiyakutshela sukela lapho nje mfethu yabona-ke la esekwini nje mfethu iyona ndlela mina engingafika ngayo but-ke kwahamba mfethu umuntu waxoleleka ngale ku-Victoria ngaqala-ke sengidayisa ama-CD ngaqashelwa inye ikorekwere okuthiwa u-Afro ngale ku-Victoria ngadayisa ama-CD nje futhi ngisebenzela lona cabanga ngoba lo muntu engiqashile wasiqasha naye lo mfethu lo sasishawa naye cha lo mfethu siqashile sidayisa ama-CD saphinde sesijotshela yena-ke futhi mfethu kusangayenkathi kusadume kakhulu ama-CD saqala satshotshela yena ama-CD njalo sitshontshe iy'taki usuku nosuku sitshontshe iy'taki cause wayesiholela 50 rand but kwakudepend ukuthi sisebenza kangakanani ngalolo suku njalo kodwa mfethu usuku nosuku sasitshontshe iy'taki senzela ukuthi nathi sivule itafula lethu eceleni njalo ntambama mayiqeda kuhamba yena so nje kwayilokho nje mfethu silokhu esiphusha nje kanjalo la estradini until wena mfethu kwafika isikhathi savele santshontsha kakhulu lo mfethu lo wabona uzabonakala-ke manje ukuthi hayi no inkingila lethule nempela lo mfethu wavele wasixosha angaqala phansi ngaqoqa ama-cardboards ngagcina nami ngumuntu oyihlanganisela kanjalo mfethu lalo mfethu-ke yena-ke benokuthunywa kakhulu ku-Victoria so benokuholelwa njengoba enza lento sometimes isibhushe iy'nqola thuthi sabo umuntu kade eqeda labantu omama abanamatafula lapha animeqeda kuqoqa simqoqise wena mfethu ukubopha inqola simbhushisa kuholela ithwini yabo yona ndlela umuntu abehlanganisa ngayo nje la eThekwini mfethu but-ke mekubheda kakhulu umbebe uyantshontsha gangi ngifuna ukuqambela amanga until nje wena mfethu kuze kube manje yabona-ke suthi kwahamba kwathi 2018 ngayiyeka ihunga yabo ngabuyela edladleni mengibuyela edladleni ngathola ithuba lokuyeka ihunga wena mfethu ngawuhlala nje ngawubamba nje umoya wangempela cha manje umoya ngiwubambe kwaze kwaba kulo nyaka lo kusukela 2018 njengoba sengibuye la simanje ekwazi ukuyibamba ngayibamba strong sengibuyiswa yini usubuyiswa yini-ke manje-ke futhi la mfethu ngaboleka imali shuthi kumuntu owumashonisa yabo engango-2.5 sure vele bese ngidimele ngihola ngiboleka imali engango-2.5 shuthi le mali mengiyiboleka mfethu canga lapho sengishaya i-drug la sesishayela i-drug kuthiwa i-cocaine kanye ne-rock angisekho-ke ungeni yabo kulo nyaka le ngiboleke le mali 2.5 yabo manje mengiyiboleka le mali angiyidli inkinga ngedwa but manje mfethu isikweletu kwakumele sikhokhwe yimina ngedwa inkinga cause mina oya kulo muntu lo ngavele ngabaleka ngahamba ngayo emakhaya endoda
ngihamba 6 months isazala isikweletu sasafika ku-7,000. Shuthi ngithe ngibuya wena mfethu, ngithe ngabaleke nini? Ngabaleka last year because le mali ngangiyibole last year ngahamba like 6 months. Ngabuya nini mina kulo nyaka ngoJanuwari. Yazi mangibuya mfethu, shuthi lo muntu ngangiboleke ngangiboleke kuma wamunye uma wabra wami lo. Uyangithola? Yazi mangibuka bayighost la kule mdladla ngifuna uqhambela manje bayighost. Ngale ndlela ukuthi nami mfethu ngiyabazi but ngathatha leyo risk. Yezwa mfethu. Shuthi mangibuya mfethu ngimchazele lo mama istory ukuthi mfethu ngiyaxolisa yabo leyo nto ukuthi kanje angi-understand that ufuna 7,000. Ngithatha ikhali lami lempesheni cabanga nginengane ngizele mfethu mina ngizele mfethu ngaphela ngathatha ikhali lempesheni angiyishe edladleni. Thatha ikhali lempesheni nganika lo mama. Kodwa-ke by that time sashikwana le fraud ebesiyishaya la online wena mfethu ekuthiwa ikhombo, sibiza ngekhombo mfethu la ku-WhatsApp like create i-investment business. Besishaya lo fraud nje mfethu. Yazi mfethu vele bengihlezi ngithembele kuyona lo nto lo mama ngamnika ikhali lami la lempesheni. Yazi sithe manje ngo-April last month. Shuthi angazi kwenzakalani kubo kalo fethu. Wena mfethu kwashona i-oledi lakhe lo fethu. Lo muntu ebengimkweleta. Yazi shuthi ngiyazalwa-ke mina ngo-April. Le nto yenzeka mhlawumbe umhla ka-2. Lo fethu abuya angichazela istory. Yazi kwathi ngomhla ka-4 ngebirthday yami yazi ngenze njani. Angithi lesikweleti ngisasikhokhe kanye. Lapho 7,000. Ngavele ngeza la eThekwini ngafike ngavala ikhadi. Ngavulelile. Ngiholile. Yezwa leyo nto. Ngavala ikhadi ngavula elinye ibirthday yami. Kanti lo fethu lo uzothola wena mfethu. Yezwa leyo nto. Kanti uzothola ukuthi hayibo leli khadi leli selivaliwe uyothi uyokhipha imali. Wemfethu ndoda. Wavele mina my brother ngibuza eminingi ngiyangibuza ngichazele ngiyayisa isitori sakho si deep kakhulu. Asize la ekuthenini mfethu la kwi-fraud ka-WhatsApp noma i-fraud yenza kanjani le fraud le? Le fraud wena mfethu shoot la uthatha like for an example for iSanlam ngithi ayibo iSanlam investment. Lapha mfethu ungena online ku-Google uGoogle like i-colleague yakhona lapha kaSanlam, then uthathe usebenzise i-colleague yakhona umuntu okuyena yena uthathe isithombe sakho, uthathe igama lakho uyangithola. Then mase ungena ku-WhatsApp ucreate i-group. Uyile group ngoba i-create uzocreate uyenze iSanlam investment. Then mase ungena ku-Facebook, ungena ku-Facebook uzofika usearch ukuthi mhlawumbe uzothi stokfela WhatsApp groups. Uyangithola kuzokuvezela ama-link la azongena. Then mase uclicka kulo link, mawufika kulo link le kuzobe i-group mhlawumbe yestokfela kuzobe kugcwele abantu la. Labantu ama-clients wena mfethu uyangithola WhatsApp. Lama client uzolokhe uya inboxa wabingelela hayi mina ngusibani bengicela ukwazi ngisebenza kaSanlam investment ngicela ukwazisa ngenkampani yami. Lapho kunelo ntunjo osuke uyicreateile like uyibhale ku-WhatsApp nje ukuthi uzocreate ama-investment plan ukuthi 1,000 rand ikholela malini ikholela malini. Wena mfethu izinto zonke lezo i-create wena ikholela malini lento ikholela malini nazi masiwenze njani WhatsApp. Shuthi then mase kuba khona i-app ekuthiwa i-multi-parallel. Uzolokhu u-add WhatsApp labo WhatsApp mhlawumbe baze bafike babe u-30 or above. Labo WhatsApp uba uwena umuntu oyedwa, so yazi la uzowenzani. Uzolokhu egroupini angithi uzothatha ufake labantu abama-client bona ngqo. So la egroupini uzodlalela labantu uzolokhu uyikhulumisa wena. Ucreate ngisho ama-fake pop. Yabona i-deep leyo le yabona i-deep awuhambe mfethu ngizwa awuye nayo. Uzolokhu udlala la ukhuluma mfethu uyabulakhi nje engazuthi abantu abaningi but kusawumuntu oyedwa. Mase kuba khona-ke u-admin lo wena ngqo. Wena So ngoba la lokhu udlala egroupini uyayiholisa yebo uphinde ujabule
la udidisa nje ukuthi wena ungenile la ku-WhatsApp yabo wena uyi-client ngenzela wena mina ukuthi ubuke lento so nje mfethu bekunaleyo nto nje besiyenze elokishini yabo kuzobe manje naleyo nto isayenzeka kwimanje. So namanje leyo nto isenzeka. Namanje isenzeka nje leyo. Usayenza nje wena? Mina ngisayenza mfethu sengoba sengila eThekwini nje mfethu sengivele ngahamba ngabuyela kulezi zinto mfethu yabo mfethu. Manje awusacabanga nje ukubuyela endleleni nje? Kona kukhona but okwamanje zabambekile yabo but nje indlela engihlanganisa ngayo-ke manje njengoba kade ngibuye ngike ngaqala ngawasha iy'moto la ngiyikhakhayidela wena mfethu njengoba sengilimele nje bengiwasha nje iy'moto ngikhagayide but kuhamba agcine ngikuyeka-ke lokho wena mfethu manje sengumuntu ohamba ecela nje yabo cause ngibuye ngicele nangezinye iy'ndlela nje zezidididi sometimes nje mthotho sengibheme kahle anginqeni ukubuye ngishintshe ngizenze gay la ngayazi abantu bayayithanda ikhe yabona uthotho ngigudlela ngaphakathi nje ngihambe ngizenza gay ngicela imali yona indlela ehlanganisa ngayo yona indlela engihlanganisa ngayo yabo cause uyamazi umuntu mfethu umuntu omnyama uyathanda ukuthi approach ngento ezomhlekisa imjabulise yebo lona kuze naye ezokunika lento oyifunayo uyangisola phela sesivala nje umbuzo wami ogcina nje mfethu ukwazi kuwena bese nawe umuntu ohlekisana naye la lutho anginaye my friend. Awunayo wayo nginayo mfethu ngeke ngihambe wahamba naye kodwa before hayi bo mfethu ngizele sengihamba naye usakhuluma ngendaba ukuthi nengane zinangani mfethu yabo nje leyo magcina unawani enye yango-2017 eyanye yango-2019 yabo. So lapho endleleni bona babayibhekelela noma mfethu akekho ibhela lezi eziwu-2 ihlala emakubo nayi nje ebhekwayo i-oledi wena mfethu umagcina wami lethu uhlelo lenkosi cause yona iseduze yabo. So manje my king wagcina ngumama ukushaya into yakho my brother besiyabonga kakhulu mfethu ukuza la ku-Black Life siyabonga mfethu sikufisela konke okuhle mfethu my king mfethu kubonga mina my king. It's been lovely, it's been fun. Umzwili my brother esichazela ngositori sakhe from le up until manje. Don't forget ke mbuke lapha ekhaya to subscribe, like, share and tell the rest ukuthi iBlack Life is here to stay. Kabana Msamkelox, I'm out.